Danas ćemo imati znači, prezentaciju Vitastika. Prije početka bih zamolio Davorina ispred Crane da pozdravi okupljene i znači nakon toga će vam Dejan održati prezentaciju, a Irena će vam tu pomoći ako će mu trebati znači, pomoć u vezi odgovora na pitanja. Pozdrav svima, druga startup srijeda na Vernu. Jako mi je drago da smo opet tu. Ja sam još uvijek malo pod dojmom. Mi smo pokrenuli u Crane-u, znači ovaj projekt Startup srijede kao nekakav ležeran razgovor o poduzetništvu i o nekim poboljšanju tih uvjeta za poduzetništvo, jer Hrvatska još uvijek malo kaska za svime. Prošli tjedan sam bio u Danskoj i bio je generalni kongres poslovnih anđela, startupova i investitora i tamo sam razgovarao sa danskim princem Joachimom, sa gradonačelnikom Kopenhagena i idemo se slikat. I veli princ, ne, znači vi morate biti u sredini, ja sam sa strane, znači mi služimo vama i mi želimo da poduzetnici i investitori budu u sredini. Evo, mi to želimo i u Hrvatskoj i nadam se da će jednog dana to i doći. I zato ja bih prepustio današnjim zvijezdama da danas preuzmu sad riječ i da čujemo malo o njihovom uspješnom projektu. Hoćete mikrofon? Evo, ja radi ovaj. Stream majstor. Čujete me, tako. Može Irena uzeti taj ako će trebati uskakati s nečim jer... Dobro večer svima, dakle ja sam Dejan Vranić, kako su me već najavili, dolazim iz Imago reklamne agencije, a ujedno i iz Vitastika, govorit ću vam večeras o Vitastiku i o našem success storyu. Daleko smo još od toga, ali trudimo se i evo želi smo podijeliti onda i s vama naša iskustva dosadašnja, da možda se neko i od vas odluči krenuti našim putem. Prvo ću vam, čisto onak, ne znam koliko ste uopće upoznati sa Vitastikom, pa ću vam malo o njemu ispričati, da pa će pustiti nešto iz slajdova i videa iz kojeg ćete dobiti nešto dojma. Dakle, Vitastik je, ako pokrenemo video. Vitastik is the world's first personal device for checking your vitamin and mineral status that works with your smartphone. Vitastik combines 1,000 years of acupuncture knowledge and modern technology into a single innovative concept. Until now, checking your vitamin and mineral status required visits to the specialists and checkup costs. But now, you can perform it yourself, anytime, anywhere. Dakle, ako niste uspjeli poloviti iz ovog videa ili vam nije puno toga jasno još uvijek, zapravo se radi o hardversko-softverskom rješenju koje se koristi za mjerenje vitamina i minerala u tijelu. Možda ste se sa tom metodom mjerenja sretali po apotekama, kod nas se dosta prakticira ta metoda, dapače jedni smo od vodećih u svijetu po upotrebi te metode. Tu prostor bivše Jugoslavije, još malo više i prema istoku također, ljudi su dosta upoznati s tim, drugdje u svijetu zapravo baš i ne. Uglavnom, mi smo dakle napravili jedan uređaj koji izgleda ovako poput olovke i također smo napravili aplikaciju koja se instalira na vaš smartphone, bilo da je to iOS, dakle nekakav iPhone ili je Android telefon i preko toga zapravo si možete izmjeriti stanje vitamina i minerala u tijelu. Ne samo da ih možete naravno izmjeriti, nego odmah možete dobiti i nekakve savjete kako biste svoju prehranu naravno mogli onda unaprijediti, odnosno koje namirnice eventualno konzumirati ili eventualno koje dodatke prehrani konzumirati kako bi vam eventualno kako biste nadoknadili eventualno nedostatak pojedinog vitamina ili minerala. Sorry što je prezentacija na engleskom, ali rijetko prezentiramo uopće bilo kome tu u Hrvatskoj, pa onda nam se nije dalo ni za ovaj slučaj sad prevoditi. Ispričavam se. Dakle, ovako je nekoliko skrinova čisto da vidite kako to izgleda. Vi u aplikaciji znači možete čekirati svoje stanje, nakon toga možete biti isto tako savjetovani što biste trebali poduzeti vezano na vaše stanje.
Nadalje, možete isto tako onda prevenirati, naravno, shodno tome eventualan nedostatak pojedinog vitamina ili minerala i možete pratiti svoj progres. Ukoliko nečega nemate pa ga uzimate, onda možete lijepo eventualno vidjeti kako se situacija sa tim mineralom ili vitaminom popravlja. Trenutno smo postavili stvar tako da se 30 vitamina i minerala mjeri. Svaki od njih ima svoju akupunkturnu točku, pritiskom na koju zapravo možete ustanoviti kako vam je stanje vitamina i minerala. Dakle, čisto ovako da vas još malo kroz aplikaciju, jer nećete možda svi imati prilike, makar smo donijeli tu sa sobom uređaja da eventualno možemo i pokazati i izmjeriti onima koji su zainteresirani, ali ako nećete svi, dakle vi kreirate naravno profil, možete napraviti profila koliko želite za sebe i sve svoje ukućane, prijatelje i tako dalje. Možete birati koje točke naravno želite mjeriti pri tome, onda možete pri mjerenju biti navođeni točno što trebate raditi. Dobijete nekakav report, ovak prilično jednostavan, to da vidite koji su vam vitamini u žutom, koji su u zelenom, koji su eventualno čak možda u crveno otišli. Isto tako možete povijest onda gledati kako vam se to kretalo, stanje pojedinih vitamina. Sad, zbog čega smo mi uopće, šta se odlučili da krenemo u ovakav nekakav projekt? Kako sam rekao, na početku dolazim iz reklamne agencije. Dakle, ovaj uređaj nije nešto što bi neko baš na prvu povezao sa reklamnom agencijom. Ali zapravo ćete iz priče shvatiti da je ovo na kraju savršen alat upravo za komunikaciju i to je bio glavni razlog zbog kojeg smo se mi i odlučili krenuti u sve ovo skupa. Dakle, Imago kao jedna od vodećih hrvatskih reklamnih agencija stoji iza cijelog projekta. Cijeli je projekt zapravo na neki način slučajno krenuo, kako se stvari i općenito relativno slučajno događaju u životu, barem nam se tako uglavnom čini. Moj drugi kum, dakle ne ovaj s kojim sam u Imagu, nego imam dva, se slučajno bavio prodajom vitamina. Ovo su konkretno njegovi vitamini koje je prodavao, koji smo mu naravno dizajn radili i komunikaciju. I kao i svaki proizvođač, odnosno prodavač, pardon, jer ih ne proizvodi sam, vitamina, imao je potrebu da eventualno te svoje proizvode malo pogura, konkretno po ljekarnama i slično. Iz tog razloga i sva ona mjerenja po apotekama koja se rade, jer naravno uvijek će vam nešto faliti, onda će vam oni baš ponuditi svoj dodatak prehrani koji je adekvatan vašem nedostatku. Pa iz tog razloga je i dakle taj drugi moj kum htio jedan takav uređaj, ali svi koji postoje na tržištu su otprilike evo ovak izgledaju, koštaju 500 eura ili tak, negdje su im cijene, što je njega onak, bilo mu je zapravo i previše, a pogotovo kad se vidi na što to liči. Imaju do duše ovak neki sofisticiraniji, ali ti su rijeđe uopće u upotrebi u apotekama, to se onda u nekakvim ordinacijama kod profesionalaca i slično mogu eventualno naći. No, uglavnom, to je bio razlog zbog kojeg je on mene onak mjesecima gnjavio, pa da idemo probati nešto napraviti kako bismo neki uređaj lijepi složili, da ga barem malo bolje izdizajniramo, da to ne izgleda onak kao onaj na početku, dakle, koji sam vam pokazao, jer to je ono kao neki voltmetar ili tak nešto, ampermetar, nešto u tom smislu. I nisam se ja neko vrijeme dao, dok zapravo mi nije sinulo da ukoliko to napravimo za neku platformu poput smartfona, to može postati zapravo jako dobar alat za komunikaciju između eventualno nekog proizvođača, odnosno distributera vitamina i minerala i krajnjeg kupca. Dakle, vi točno u trenutku kad eventualno neko ima potrebu, kad treba neki vitamin ili dodatak prehrani bilo koje vrste, vi mu točno u tom trenutku možete ponuditi neki od vaših proizvoda, dakle, koji je adekvatan za njega tad. Tako da je to nešto što
kad sam to shvatio, onda smo automatski se svi nekako skupili, zbrojili i odlučili pa idemo u to svakako, pa ćemo vidjeti zapravo šta će ispasti. Još uvijek nismo ustanovili šta će ispasti, ali evo, ovo što smo do sad došli ću vam isprezentirati. Dakle, sama metodologija koja se koristi pri ovome je već nekakvih 50-ak godina znana, postoji. Jedan njemački doktor, Reinhard Voll, ju je smislio još 50. godina prošlog stoljeća. Primijetio je naime da u tim akupunkturnim točkama dolazi do promjene električnog otpora ukoliko imate nekakve disbalanse u tijelu. Dakle, ako mjerite kontinuirano taj otpor u nekoj točki, ukoliko vam se organ povezan sa tom akupunkturnom točkom upali ili se dogodi na njemu nekakva bilo kakva promjena, to se vidi i na promjeni električne vodljivosti u akupunkturnoj točki. To je u principu ono što se dakle i u našem uređaju koristi. Iskustvom su onda došli do spoznaje da te točke možemo povezati i sa određenim vitaminima i mineralima, tako da taj isti uređaj praktično možete koristiti ne samo za ispitivanje vitamina i minerala, makar je cijela aplikacija tako koncipirana, možete ga ukoliko ste malo stručni ili šta ja znam, možete ga koristiti kao bilo koji drugi uređaj za elektroakupunkturu koji možete praktično svaki organ u svom tijelu ispitati. Naravno, ukoliko u to vjerujete, jer zapravo znanost još uvijek to nije potvrdila i u medicini se ta metoda, na našu žalost možemo reći, još uvijek ne prizna kao službena, odnosno to se smatra alternativom. Jednostavno, barem kod nas u Hrvatskoj u zapadnoj medicini. Navodno u Ukrajini i ne znam da li još kojoj državi se ta metoda koristi čak i u službenoj medicini, međutim to nam u ovom trenutku puno ne pomaže. Možda će jednog dana doći i kod nas, ali za sad imamo i onih koji nas osporavaju dosta, kao i onih koji nas hvale. Ali to je pretpostavljam tako sa svakim uređajem. Princip je znači jednostavan. Vi pritiskom na te neke točke akupunkturne koje su vam naznačene i kroz koje vas aplikacija vodi, jednostavno zatvarate strujni krug. Ova metalna olovka, ili nije olovka, ali najviše olovči liči, je zapravo druga elektroda. Kroz nju također prolazi, to su jako slabe struje, gotovo zanemarive. U svakom slučaju ne možete ih naravno osjetiti. Vi zatvarate strujni krug i mjerenjem električne vodljivosti i uspoređivanjem te iste sa nekim referentnim točkama zapravo se dolazi do konačnog rezultata. Jedinstvenost ovog našeg koncepta je to da sad to teoretski svako može doma raditi u svakom trenutku. Dakle, uređaj je prilično pristupačan, nije ne znam kako skup, možda za naše mjerila $100 i nije tako jeftino, ali reakcije ljudi izvana su uglavnom zašto tako jeftino. Tako da očito njima nije tih $100 puno za tako nešto, jer troše mjesečno vjerojatno $100 isto tako na dodatke prehrani, pa onda nekakvih $100 da bi mogli eventualno kontrolirati učinak tih dodataka prehrani im ne zvuči puno. Dakle, prednost ovog uređaja je što je to prvi osobni takav uređaj na svijetu. Vidjeli ste da slični, malo primitivniji doduše postoje već godinama, ali ovaj put si ga svako može za po doma koristiti. Sad, zašto smo se upustili u sve to? Prvi je razlog što tako nešto nije postojalo, naravno, i zgodno je s nečim prvi izaći u svijetu, pa makar to bila i najveća glupost, ali možete si reći da ste prvi. Ali ima tu i nekih još drugih banalnih razloga zbog kojih smo se upustili, a to je konkretno, evo samo u Americi 2012. je $14 milijardi bilo tržište vitamina. Dakle, još uz nekakav godišnji rast od oko 6%. 60 milijardi je svjetsko tržište, $60 milijardi, dakle je svjetsko tržište
vitamina i minerala. To su već brojke koje vas onda mogu malo zaintrigirati i povući. Dakle, ovaj neki segment do it yourself health care brige nekako o sebi, dakle je definitivno jako u porastu i slični gadgeti su jako in trenutno, tako da nam se i po tome ovaj naš uređaj jako uklopio u sve to skupa i rekli smo baš dobro, mogli bismo i iz tog razloga ići. Dakle, i sami potrošači su na neki način tražili nekako takvo rješenje s kojim bi mogli jednostavno kontrolirati eventualno svoj unos vitamina i minerala. I onda se tu, Vitastic zapravo iskristalizirao kao prvo i za sad još uvijek jedino rješenje takvog tipa na svijetu. Koji su nam pritom bile znači nekakve ciljevi, možemo ih podijeliti ovako na kratkoročne. Naravno da, pošto smo već uložili dosta u razvoj tog uređaja, želimo nešto zaraditi od samog uređaja. To nam nije za zamjeriti. Još uvijek smo debelo ispod nule, ali definitivno od samog uređaja se nešto može zaraditi, odnosno tako smo barem do sad mi dobili, takav dojam smo do sada dobili i još uvijek smo optimistični vezano na samu prodaju tog uređaja, ali ne bismo dakle nikad ni bili krenuli u to da zapravo ne razmišljamo o ovom nekoj dugoročnoj koristi koju možemo imati od svakog od tih uređaja. Zbog toga ga i radimo da traje 15 godina, recimo sad elemente sve koje koristimo i slično. Ne znam da li će toliko zbilja i trajati, ali mi se barem trudimo da u principu mu rok trajanja bude što duži, upravo iz razloga jer želimo dugoročno komunicirati sa ljudima koji taj uređaj kupe i na taj način zapravo nekakvu ekstra zaradu ostvariti. Cilj nam je naravno da tih uređaja, odnosno što tih uređaja bude više, to će taj drugi cilj nekakav dugoročni biti naravno sve značajniji jer puno bolje možete prodavati komunikaciju ukoliko se to radi o milionima ljudi nego ukoliko se to radi o tisućama kako je trenutno sada nažalost još uvijek situacija. Ovo je dakle nekakva šema samog tog koncepta poslovnog modela, možemo tako to nazvati. Ova lijeva strana je, dakle, klasično imate taj komad hardvera koji se spaja sa smartfonom, za sada još uvijek preko najstandardnijeg audio kabela. Svaki iPhone ima audio kabel i računali smo, to je možda nekako najjednostavnije, svi ovi neki drugi konektori su, nisu tako standardni. Odlučili smo se krenuti, dakle, u tom pravcu. Sad vidimo, malo digresiju radim, da možda to i nije tako unificirano kao što smo u početku mislili, zato što nije problem sa iPhone-ima, svi su oni standardizirani i svi jednako rade, međutim, na Android telefonima svaki proizvođač ima nekakve svoje specifikacije za taj zvuk, svaki ima neke filtere za noise reduction, za šta i onda nam taj naš signal koji je zbilja zvuči kao šum nekakav, skroz pojedu, a uopće ne možete te njihove filtere zaobići, tako da nam nažalost na nekim telefonima evo uređaj čak niti ne radi, makar računali smo, dakle tu je tak jednostavan signal koji mi šaljemo, ne bi trebao biti nikakav problem da ga svaki telefon najnormalnije detektira, ali eto, zbog tih nekih njihovih softverskih dodataka, nažalost nam to baš i ne radi na svakom telefonu. Dakle, to je taj dio. Vi mjerite, ti rezultati, ta mjerenja se očitavaju u samom telefonu, ali nakon toga ti isti rezultati zapravo se spremaju na naš server. Dakle, svako mjerenje koje se napravi da bi vam bilo uvijek dostupno za bilo kojoj platformi, jer vi ne morate imati samo jedan telefon, ne morate uvijek mjeriti na jednom telefonu, možete to imati na više, neki tablet, isto tako i svi tableti su podržani, bilo iOS, bilo Android,
Dakle, ako se logirate sa svojim imenom, onda će vam uvijek sva vaša prošla mjerenja pozvati i moći ćete ih u svakom trenutku imati dostupne. No, uglavnom, taj server se nadalje onda brine da vi imate pravilnu interpretaciju tih vaših rezultata mjerenja, da dobijete dakle i savjete adekvatne rezultatima vašeg mjerenja, ali ne samo to, onda tu dolazi i onaj opet naš dio iz reklamne agencije, a to je dobijate također i nekakve podsjetnike u smislu niste već neko vrijeme mjerili, bilo bi dobro da jeste li uzeli danas svoj vitamin C, jeste li, ne znam, možete i sami zamisliti kakve sve eventualno poruke bi se mogle nekakvom korisniku takve aplikacije uređaja slati. Dakle, dobijate notifikacije, možete dobijati poruke, možete kad ste negdje u blizini apoteke, jer se isto tako i geolokacija vaša, ukoliko dozvolite naravno, prati. Ukoliko ste u blizini neke apoteke gdje baš se prodaje dodatak prehrani kojeg vi trebate, dobit ćete savjet da samo malo skrenete i kupite u toj apoteci taj dodatak prehrani, na primjer. To je zapravo, taj dio je onaj koji je prevagnuo, evo da u sve skupa i krenemo. Kako je to sve teklo? Čisto da malo dobijete dojam koliko je do sad trajalo, koliko smo se mi do sad oko toga angažirali, koliko potrošili. Još krajem 2012. je zapravo ideja negdje nastala, taman oko Božića, sa onim kumom kojeg sam već ne znam koliko puta spomenuo. Po prvi put ja sam mu rekao da bi se to zapravo moglo zgodno napraviti, ali kažem, nisam se tak jako zagrijao za to dok nakon nekoliko mjeseci nisam shvatio ove stvari koje sam vam sad tu pokazao. Nadalje, prvi put smo pokazali to svijetu 2014. To je bio isto 12. mjesec. Na Indiegogo platformi smo napravili kampanju gdje se prvi put čulo zapravo za Vitastik. Naravno, između toga je jako puno našeg ispitivanja uopće o samoj EAV metodologiji, razvoja prototipa, ne znam koliko pokušaja i promjena je sve skupa tu bilo, razvoja ambalaže, razvoja komunikacije. Negdje u oktobru, dakle, odnosno u 10. mjesecu 2014. smo negdje imali razvijen kompletno već tad definiran. Dakle, prije što smo krenuli u kampanju na Indiegogo smo imali praktično definiran proizvod. Nismo doduše još imali proizvodnju. Produkcija je počela negdje u 3. mjesecu, kako smo i obećali našim bekerima, da će dobiti uređaj. Dakle, negdje u 3. mjesecu 2015. smo počeli sa proizvodnjom. U 4. mjesecu smo isporučili prve uređaje našim kupcima prvim. U maju smo prvi put izašli na sajam, konkretno Vitafoods, i tamo prezentirali taj naš uređaj i poslovnim zapravo partnerima potencijalnim. Dakle, Vitafoods je sajam koji se baš bavi samo dodacima prehrane, što je idealno za nas. Tako da smo ta 3 dana proveli u Ženevi na štandu i bili smo onak baš zatrpani sa interesom. Jako puno njih nas je kontaktiralo, vidjet ćete i neke slike poslije. I od tad do danas zapravo evo i unapređujemo taj naš produkt odnosno proizvod. Samu komunikaciju kreiramo, povezujemo se sa distributerima i radimo čak i klinička ispitivanja, jer mi smo isto na neki način skeptični prema samoj metodi bili, mogu reći više nego što smo sada, makar još uvijek
ne možemo, bilo bi nam draže da to i neka znanstvena ustanova potvrdi, ali ova testiranja koja smo mi radili su prilično dobru podudarnost zapravo dala sa nekakvim testiranjima iz krvi. Konkretno smo radili paralelno ispitivanja nekih vitamina i minerala koji se uopće daju ispitivati iz krvi, jer malo je toga uopće relevantno koliko vam je postotak, odnosno koliko je koncentracija u krvi. Neki su konkretno važni koliko vam je u tkivu, u mišićima i slično. Ali no, uglavnom, ove za koje su nas savjetovali da se mogu adekvatno mjeriti iz krvi smo isto tako mjerili i putem naše metode. I podudarnost je bila, pa ja bih rekao, preko 80% negdje kad se gledaju u cjelini rezultati. Bili su to doduše zdravi sve pacijenti koji nismo dakle birali, nego sreda pokupili kolege i tak 20-ak njih, nismo više, jer i to nas je istraživanje zapravo 10.000 eura koštalo, jer ta krvna testiranja su prilično skupa, pogotovo za neke vitamine i minerale. Tako da nismo išli u veće, ali sad imamo razgovore s nekim klinikama koje bi rado eventualno testirale to i usporedile, pa da nas onda možda nešto manje košta ili po mogućnosti ništa, da nas ne košta, da im samo uređaje damo ili slično da provjere kakva je podudarnost, dakle, sa nekakvim službeno priznatim. Makar za veliku većinu od onih 30 praktično da ni ne postoji metoda kojom biste mogli ustanoviti da li imate dovoljno ili ne. Na kraju krajeva i to pitanje vitamina i minerala je čak diskutabilno često. Neki i to dovode u pitanje kakvi vitamini, kakvi minerali, ko u to vjeruje, ali možete sve dovoditi u pitanje. Naravno, možete u sve vjerovati, a možete imati neku granicu između, pa se ponašati, recimo, trezveno. Za što si ovo složila, Irena? Ne znam šta si s ovim mislila da još sad ponovim. Dakle, tu bismo trebali istaknuti dvije glavne prekretnice u Vitastic karijeri. Ova prva, kad smo prvi put pokazali svoju ideju u svijetu, dakle Indigo slobodno stisneš sad jedan klik dalje, dakle Indigo. To si htjela pokazati svoje vještine u pravljenju prezentacija. Dobro. Tako je, znači Indiegogo i VitaFoods 2015. godine. Dakle, Indiegogo je u principu bio taj naš neki prvi izazov kad smo se prezentirali svijetu, pa evo sad dalje možeš, to je ono što smo prošli, nisam dodavala ništa dodatno. Spomenuo sam tu kolegama da smo zapravo imali namjeru na Kickstarter ići, evo to vam nismo još rekli, osnovali smo i firmu u Americi i sve smo to poduzeli kako bismo, s obzirom da je to uvjet za Kickstarter, da se uopće na njihovoj platformi krene. Nažalost, oni imaju nešto stroža pravila baš za uređaje koje su kao medicinski, a oni su nas, makar smo se mi odupirali snažno, gurnuli u te medicinske uređaje i jednostavno oni po svom pravilniku ne žele takve uređaje na svojim stranicama, tako da jednostavno su nam otpali kao opcija. Pa smo se onda fokusirali na Indiegogo i možemo reći da smo zadovoljni, ali budemo vam još malo ispričali onda i o Indiegogu. Dakle, malo o ciljevima. Zašto smo mi uopće krenuli na Indiegogo? Zapravo smo proizvod već imali gotov, novaca, dobro, novci nikad nije dosta novaca, ali nije nam ih zapravo trebalo za samu tu proizvodnju ili da bismo proizvod lansirali, jer kako sam rekao već je bio spreman. Ali svejedno smo mislili da je jedna takva crowdfunding platforma jako dobra, jer ćemo u svakom slučaju prvo na neki način ispitati uopće kako tržište reagira na proizvod, šta nam je važno. Nama se čini super fora, ali važnije je šta misle potrošači. A s druge strane, očekivali smo, i to se ispostavilo točno, da ćemo dobiti jako puno PR-a nekakvog po raznim portalima,
Bilo je tu naravno i negativnog PR-a, bože moj, ljudi nas odmah napadaju, pa kakva je to metoda, pa to je nadri znanost, pa to je ono pseudoznanost ili ne znam kakve se sve pojmovi koriste. Mi se možemo ograditi jer metodu zbilja nismo izmislili. Metoda postoji 50 godina, mi smo napravili uređaj koji je sad puno ljepši, puno sofisticiranije izgleda, high-tech, spaja se sa smartfonom, znači nismo napravili ništa loše, ja bih rekao. Ako je metoda kriva, onda smo možda se malo zaletili, ali po onome kako nam se za sad čini, ima itekako osnove. Ja konkretno kad si mjerim magnezij, ako sam iscrpljen navečer ili tak dođem kasno doma i mjerim magnezij, vrlo vjerojatno će mi magnezij biti nizak. Što je i normalno recimo nakon nekakve iscrpljenosti i tako da ste izgubili dosta magnezija. Čisto kao primjer samo navodim. To su neki detalji koji sad nakon već nekoliko godina korištenja me malo ohrabruju i ipak mi daju na neki način samopouzdanja da nije sve, da ta metoda ipak nije bez veze. Uostalom, ako se 50 godina profesionalci s njom bave, pa ne vjerujem baš da bi mogla biti totalan bullshit, da nema ništa iza nje, a da cijela jedna grupa ljudi od toga može živjeti. No, mi smo si zacrtali nekakvih $49,000 da si kao dobijemo na Indiegogu, da probamo skupiti na Indiegogu, makar kako sam rekao nije nam to bilo prvenstveno, ali nekakvu si morate i cifru odrediti i uostalom razlog zbog kojega skupljate te novce. Mi smo naveli da nam treba za razvoj alata, da nam treba za razvoj softvera na Androidu, Android aplikacije, da, jer nju još nismo u tom trenutku imali. I to nam se činilo kao nekakav dovoljan razlog da bi neko ko eventualno želi uložiti mogao, neću reći popušiti jer je ružno, ali činjenica je da to možda i nije bio pravi dakle, razlog. Ali eto, u svakom slučaju, sad sam možda malo preiskren, ali vama govorim kao nekome ko je potencijalno u mojoj poziciji, odnosno ko će eventualno razmišljati možda o tome, pa sam zbog toga možda i nešto iskreniji nego što bi to bio prema nekom ulagaču eventualno od kojega sam dobio novce. Makar u krajnjem slučaju nisam ga ništa prevario, mi smo uložili još uvijek daleko više nego što smo dobili, prema tome sigurno se ne osjećam nikome dužan, odnosno dužan jesam, da, odnosno jer još do nule došli nismo. Koji su nam tu izazovi bili pri svemu tome? Pa uvijek je naravno jako važno priču nekakvu stvoriti o tom proizvodu ili bilo čemu što radite. Mi najčešće radimo sa brendovima i cijeli svoj život za neke druge razvijamo brendove i osmišljamo komunikaciju i slično, to nam je u reklamnoj agenciji naravno posao. Ali zapravo kad cijeli život tako nešto radite, a nikad niste za sebe nešto tako poduzeli, onda pomalo gubite čak i kredibilitet. Pa nam je onda i to bio jedan od razloga zašto smo rekli pa dobro, idemo i mi nešto napraviti pa da vidimo koliko mi možemo biti uspješni za razliku od klijenata. Zašto bismo svaki put radili za klijent? Lako je tuđim, znate što se kaže. Treba nešto i sam napraviti pa stajati iza toga što si napravio. Dakle, važno je stvoriti nekakvu zajednicu oko tog vašeg proizvoda. Mi smo se oko toga zapravo dosta potrudili na Indiegogu, angažirali čak i vanjske ljude koji su nam baš bili isključivo za to, znači za komunikaciju sa novinama, za komunikaciju sa našim bekerima i slično. Dakle, zaposlili smo curu kojoj je samo to bio posao, makar smo reklamna agencija. Nismo nikad nekakav prevelik akcent, moramo tu priznati, davali na PR. Možda zato za nas niste ni čuli, za razliku od nekih drugih agencija, makar smo po svim brojevima u principu praktično na prvom mjestu u Hrvatskoj. Nadalje, dakle, taj support u medijima je užasno važan.
ali isto tako ne samo u medijima, nego i sa samom platformom na kojoj ste. Dakle, mi smo se povezali tamo doslovno sa vlasnikom Indiegoga i s njim komunicirali, njega pitali za nekakve savjete i slično. I on nam je isto tako rekao, u početku ćete to morati malo sami pogurat, znate ona 3F famozna, dakle family, friends and fools. Oni moraju, na njih morate u početku računati. Rekao je tu i da si sami poguramo slobodno. Konkretno na Kickstarteru je to čak ja mislim i zabranjeno, odnosno ukoliko ustanove da sami financirate svoju kampanju, da vas čak, ne znam, penaliziraju ili tak nešto, ako se ne varam. Nismo išli na Kickstarter pa ne mogu biti siguran, ali tako je nešto bilo govora. Dok je kako mu je ime uopće? Vlasnik Indiegoga je Slava se zove. Dok nam je on doslovno rekao, dajte to malo uplatite, nešto ono da malo to kao krene, onda nama je to relativno brzo krenulo, tako da nismo na kraju ne znam koliko morali sami to gurat. Činjenica je da smo naravno sve i prijatelje i rodbinu i tako uključili da to malo krenu kupovat, ali nije nam srećom trebalo puno i vrlo brzo smo nekako stigli do tog cilja od 49 već za možda nekih 15 dana ili tako, negdje smo ispunili taj cilj. Nakon toga je onda lakše. Normalno ljudi kad vide da se to uplaćuje, odnosno da drugi kupuju, onda i oni nekako lakše kliknu buy. Sad je ovo Irena zamislila zapravo da malo, već sam više manje i govorio. Ti si zapravo to sve ubrzao, su u principu samo neki primjeri te priče koje smo morali razviti. Trebalo nam je nekih 20 dana da uopće smislimo koja će biti priča iza svega toga. Znači, Indiegoga kampanja je kao tipična kampanja koju lansirate vani. Znači, vi samo komunicirate sa nekom drugom skupinom, odnosno skupinom early adaptera, ali svejedno treba napraviti kampanju kao što je svaka kampanja koja izađe u principu na TV-u ili bilo kojem drugom mediju. To je zapravo bilo dosta veliki izazov. Ali dobro, to nam je posao. Onda smo isto tako gradili dakle i tu priču sa nekakvim celebritima, odnosno taj community nam je važan, pa smo evo i naravno iz nekakvih privatnih poznanstava došli do Blanke Vlašić, ona ipak ime koje je u svijetu poznato, pa je onda ona isto rekla kako to mjeri, dali smo je naravno uređaj i bila je sva sretna što ga ima, dakle što može i ona sada mjeriti. Isto tako ne samo ona nego i naša rukometna reprezentacija, tamo je tad bilo i svjetsko prvenstvo, nam je isto dala podršku, Dino Rađa. Ja ne znam možda baš svih tu sad po imenima, ali poznati su prepoznati. Nadalje, ta nekakva kontinuirana komunikacija sa vašim founderima je isto ključna. Kad god malo zapostavite, vidite kako je pad i prodaje. Čim vi počnete malo nešto komunicirati s njima, neke stvari im nuditi, odmah se to vidi i na prodaji. Nevjerojatno, pokazat ću vam poslije i graf na kojem se isto tako neke stvari jako lijepo vide. Ali kad smo već dosegli ovu cifru od $49,000, onda smo rekli ok, ajde sad ako skupimo 79, onda ćemo vam ponuditi i 3 različita uređaja. Još ćemo dodati zlatni i crni, pa možete birati onda još dodatno i to ukoliko skupimo. I taj smo isto dosta brzo prebacili cilj. U svakom slučaju, dakle, i to smo skupili. Onda smo, kad opet i to već pomalo prođe, onda smo rekli ok, sad svi oni koji su kupili jedan uređaj mogu kupiti još i drugi za evo 50, to je u pola cijene. Za $50 mogu kupiti još jedan uređaj zapravo i onda je opet ta prodaja jako lijepo krenula, vidjet ćete, kažem, i na grafu bude vam točno svaki od tih evenata opisao i jako se lijepo vidi. Onda smo rekli, dobro, sad svi oni koji su preporučili naš Vitastik i preko kojih je eventualno neko drugi kupio, također ćemo i njima moramo i njih nekako nagraditi. Nema smisla da budu naši praktično zagovarači i dileri, a da na kraju nemaju nikakve koristi od toga. Pa smo onda isto rekli, evo, ukoliko se preko njih ostvario
ne znam, $300 nekakav promet, onda će oni dobiti još jedan uređaj, ukoliko je 600 dobit će 2 i 900 dobit će 3 Vitastika besplatno. Takve nekakve stvari je zgodno smišljati, možda ih ne morate ni izmišljati, više manje dosta toga i postoji, vidite naravno šta vam bi eventualno bilo najadekvatnije u nekom trenutku ili za konkretan vaš proizvod. U svakom slučaju ja vam govorim ono što smo mi radili. Pa onda nekako stalna komunikacija, nekako slanje sličica, šta se događa, kako se razvijaju stvari, kako ide proizvodnja. Uglavnom kontinuirana komunikacija sa bekerima da bi upravo preko tih newslettera, odnosno objava, da bi oni bili svjesni da se nešto radi sa uređajem i da nisu bacili novci, ko zna da li će dobiti ili ne. Potrudili smo se dakle oko objava. Zbog samog karaktera proizvoda koji, kako sam rekao, nije znanstveno priznat, odnosno metoda sama nije znanstveno priznata, dosta smo imali na nekim stranicama na koje smo ciljali otpora da nas uopće objave, jer jednostavno ne žele takve stvari spominjati, ali svejedno je dosta njih nas navelo i spomenulo, objavili članke koje smo im slali, tako da isto je jako vidljivo. Svaka objava vam znači pa ne baš možda puno, ali u tom danu se 10-ak njih više prodaje ili tak nešto gdje god. Ovisno naravno koliko je jaka objava, odnosno koliko je jak portal na kojem ste izašli i slično. Utiče na prodaju, ali ako se baš ništa nigdje ne događa, onda nažalost vidite kako to sve polako se stišava i nestane. Evo, ovo je dakle graf na kojem se lijepo može vidjeti od početka do danas kako smo prikupljali novce. Ovi najveći pikovi, dakle ovaj ovdje i ovaj tu, pa i ovaj ovdje isto tako, koji je nešto manji, ali ova dva prva su objave na newsletteru od Indiegoga. Dakle, kad vas među onih 5-6 proizvoda, dapače, na ovom smo prvom bili na prvom mjestu, odmah gore na vrhu, ne znam jeste li ikad vidjeli eventualno ili ste možda preplaćeni na newslettere od Indiegoga, ali u svakom slučaju dobijete nekakvih 5-6 prijedloga šta biste mogli kupiti. Na ovom smo tu odmah iza Božića, možda nije baš neko najsretnije vrijeme, na Štefanje je bilo, ali stavili su nas odmah, dakle, i na prvo mjesto, na vrhu tog svog newslettera. To je nevjerojatno kako ta prodaja zapravo odmah kreće. To svaku minutu ili tu negdje se proda uređaj, svaki čas samo ide. Ok, možemo reći nisu to mali novci, ali nisu to neki novci koji bi nas sad trebali ne znam kako veseliti. Međutim, ja moram reći da kad sam puno više novaca dobio, da me ništa nije tako veselilo, recimo kao taj osjećaj kad vam to polako uplaćuju ljudi i kupuju i na račun vam sjeda. To je nekakav osjećaj koji je zbilja čudan, neobjašnjivo čudan. Kažem da baratamo s puno većim novcima i nije sad da bi me tih, ok, to je u jednom danu bilo, kao što vidite, preko $20,000, što nije sitnica. Dapače, još taj odjek objave traje i nekoliko dana i tu je preko 5 sljedeći dan, pa preko 4 sljedeći dan kupljeno, ali vidite da jako brzo, nažalost, pada. To ko je vidio taj newsletter, ako je kupio je odmah, ako ga nije vidio ili za poslije ostavio, sigurno ga znači više, sigurno nije na osnovu toga kupio. Ovo tu su onda sad naše aktivnosti. Mi smo dakle ovdje negdje već probili tu granicu gdje je 40 kako se to može vidjeti, ovdje su, dakle ovdje je 49,000 je znači tu negdje, mi smo tu granicu prešli. Evo, taman nakon ove objave smo skupili dovoljno za ono što smo i tražili, ali onda smo počeli sa tim aktivnostima. Ovo su konkretno ove prodaje 2 za drugi uređaj za
Isto se znači prodaje preko $5,000 na dan kad takvu akciju pokrenete. Ovdje su bile ove aktivnosti isto za dodatne boje i tak. Ovaj treći pik, relativno veliki, je zapravo nije baš newsletter, šta je bilo? To je isto od Indiegoga nekakva objava, ali ne baš na newsletteru, nego su nas stavili negdje. Dakle, iskreno, nismo se usudili pitati da li možemo platiti za objavu na newsletteru, makar sam ja to htio, ali moj kompanjon rekao, pa nismo Rusi, nećemo se tak ponašati da bahato, da sad ne znam šta bi bilo. Ako se vama da, kad budete, pitajte eventualno jel možemo mi platiti, jer nama se, kao što vidite, ništa nije, nikakve objave se nisu ni približno mogle usporediti sa objavom na njihovom newsletteru. I onda ima razloga, pa zašto ne bi podijelio s njima, recimo da damo njima $5,000, ako ćemo mi zaraditi 20, pa nigdje tako jeftinog distributera neću zapravo naći. Ali, eto, ispalo bi to, jer oni kao nemaju tu politiku da to nije nigdje na cjeniku, nigdje se to ne spominje, pa onda nam je malo izgledalo kao da im nudimo nekakvu, ne znam, da nije sve kao legalno ili oni imaju kao nekakve svoje, makar ta objava, mogu biti siguran da je samo zahvaljujući poznanstvom sa našom curom tom koju smo angažirali, koja je bila toliko uporna da je došla do Slave i da ga je gnjavila i pitala i kontaktirala, inače sigurno ne bismo izašli na newsletteru, pa smo možda mogli onda pitati, pa dobro, daj nastavi, još jednom platit ćemo $5,000. Pa. Ali nismo to napravili. Evo, vi ako napravite, javite nam pa da znamo za sljedeći put. Uglavnom, evo, došli smo do cifre od preko $200,000 do sada i stalno to raste. Sad je pomalo stalo. Stalo je iz razloga jer smo ovdje objavili, evo u ovom trenutku konkretno, smo objavili naš web dućan i sad sad nam je jasno da uglavnom, makar se to može iz ovih analiza vidjeti, da su uglavnom većina ljudi dolazila do našeg proizvoda na Indiegogu upravo preko naše stranice, jer nam je na buy buttonu do sad na našoj web stranici bio link za Indiegogo, a sad nam je buy na naš web dućan. Tako da se više sad očito te prodaje odvija preko našeg weba nego preko Indiegoga. I dalje nam je Indiegogo jako interesantan iz nekoliko razloga, a to je prvo što u principu vi tu uopće nemate PDV-a, vjerovali ili ne. Ja ne znam kako će to ni završiti, naši iz računovodstva uopće zapravo ne znaju, ali evo opet sam možda previše iskren i otvoren. Mi moramo imati istu cijenu na Indiegogu i na našem webu, nema razloga tu sad diskriminirati. Ali sve što nam dođe preko ovog našeg web shopa, mi naravno moramo na to platiti PDV kao što se podrazumijeva. Dok preko Indiegoga to ne ide tako i nama na račun tamo u Americi sjedaju novci koji su umanjeni za nekakve kartične transakcije, umanjeni za proviziju od Indiegoga, ali to je još uvijek daleko ispod ovih 25%, plus isto tako kartične transakcije i slično koje imamo i na našem, naravno, webu. Tako da nam je u interesu da čak i taj Indiegogo, i ne mislimo ga ni zatvarati, da on dokle ide ovak sam po sebi, da ide, nemamo s tim problema. Rezultati. Ja ne znam je li ovo stoji, ali navodno bismo trebali biti tu negdje ili najuspješnije ili među najuspješnijim po tim novcima koje smo zaradili. U top 3 jesmo. Ne znam ko je zaradio više. To je malo drugo, da. Ovih 200,000 na crowdfundingu je, ja mislim, za rekord u Hrvatskoj za sada, ali dobili smo tog PR-a, onako kad smo ga procijenili na nekakvoj u vrijednosti, to je ispalo
preko i 2 milijuna kuna, sve skupa na kraju, otprilike nekakvih 120 objava. Zbilja na jako puno portala. To se, ako sad idete u googlat Vitastik, vidjet ćete da je ono na milijone mjesta možete naći Vitastik. Znači, preko 2 milijuna kuna je negdje korist od tog PR-a. Odnosno da smo plaćali, toliko bismo to trebali platiti. Što smo s ovim htjeli reći? Prvi tjedan smo zaradili više od $15,000. Dobro, sad prvi tjedan smo mi možda malo i gurali. Od tih 15 smo mi pa možda i pola pogurali. Ne znam koliko bi sad rekao, ali moguće da smo od tih 15 mi pola, a onda je to krenulo nakon one pogotovo nakon one objave u newsletteru. Na završetku onih 40 dana koje smo si dali smo skupili 97,000. Dakle, skoro duplo više od onih 49 koliko smo tražili, a evo nešto je više od prije par dana. Prodalo se još par njih preko Indiegoga, tako da je uglavnom tu negdje. Ok, sad se onda vraćamo na ovaj sajam. Jesam li već prekrdašio s vremenom? Koliko je sati? Ne. Dakle, VitaFoods je gotovo savršen sajam za nekoga poput nas. Samo su proizvođači dodataka i distributeri, ne samo proizvođači, ali dakle svi koji su u poslu sa vitaminima i mineralima se skupe u Ženevi jednom godišnje i razmjenjuju iskustva i naravno proizvode. Naravno, kad ste vi onda jedini koji nudite nekakav uređaj kojim se može mjeriti efikasnost tih njihovih dodataka prehrani, onda naravno da ste jako fora. Tako da je naš štand konkretno na tom VitaFoodsu bio opsjednut od jutra do mraka. Su nas tamo svih nas pet bilo ili koliko nas je? Pet. Petero smo bili stalno zauzeti sa objašnjavanjem o čem se radi, kako to funkcionira. No dobro, vratit ćemo se na to. Morali smo pronaći distributere za taj naš proizvod. Pa evo, to je naš mali štand, 4 kvadrata je svega bio, ali definitivno jedan s najvećom gužvom čitavo vrijeme trajanja sajma. Dakle, na njemu smo preko 170 nekakvih ozbiljnih kontakata, ne znam koliko je sad sve skupa prošlo ljudi, to nismo brojali, ali 170 ozbiljno zainteresiranih smo u ta 3 dana skupili. Od toga su njih 30 smo i dalje nastavili komunicirati i u principu s nekima od njih već do sada i potpisali, a s nekima se naravno da ćemo i potpisati. Evo konkretno za sad imamo distribuciju u Australiji, Novom Zelandu, Belgiji, Nizozemskoj, Luksemburgu, Turskoj, u Hong Kongu i u Ukrajini potpisanu. Sad još su, Damir bolje to zna, evo nažalost on danas je ipak nije se uspio izvući od tih nekih obaveza, tako da vam ću ja samo ovako ovo navesti što je tu sad onda i napisano. Ali dosta toga nam je još u pregovorima i nadamo se da će ta prodaja relativno brzo krenuti, jer zapravo smo sada i nekakvu količinu proizvoda napravili. Mi naime te svoje proizvode iz pomalo i onak domoljubnih razloga proizvodimo tu u Hrvatskoj. Možda nam to nije najracionalnije rješenje, ali smo baš htjeli reći pa idemo vidjeti može li se tu da pokažemo da se i kod nas mogu nekakvi takvi kao high-tech proizvodi ipak proizvoditi. Evo za sad nam to polazi za rukom, dapače uspjeli smo i nekako unaprijed sad neku količinu proizvesti da imamo eventualno potencijalnim distributerima odmah za ponudi da se ne dogodi da nas moraju čekati, što je naravno uvijek nezgodno.
Pokušat ćemo tako koncipirati stvari da nam to tu i ostane, dakle proizvodnja da i bude u Hrvatskoj, ali ako to slučajno krene u nekakvim količinama koje su značajnije, onda ćemo, ne nažalost nego na sreću, morati eventualno i razmisliti o tome da to prebacimo u neke zemlje gdje je to nekako normalnije, hoću reći Kinu. Nismo stali, naravno, sad s obzirom da je ovaj proizvod vani. Istina da ga nismo još isplatili ni približno, ali već trošimo dalje. Već smo krenuli i na razvoj uređaja koji će biti bežični, dakle Bluetooth verzija ovog isto tako smo krenuli i u razvoj Pro varijante. Naime, kako je ovo uređaj za osobnu upotrebu, dakle ne može neki specijalista uzeti sad taj uređaj i nekome mjeriti, jer ga zapravo pacijent mora držati u jednoj ruci i točke dodirivati na drugoj ruci da bi se kroz njega zatvorio strujni krug. Ali već i na samom Vitafoodsu, a znali smo to i prije i očekivali smo, su nam upravo ti proizvođači, distributeri dodataka prehrani inzistirali na tome da im se napravi varijanta koja bi bila, dakle da vi imate jednu sondu koju pacijent drži u ruci, da drugom dodirujete te točke i da na taj način zatvarate krug. Dakle, nešto slično onim uređajima starim koje ste vidjeli. Tako da i tu varijantu sad isto tako razrađujemo i ona bi trebala biti za sljedeći Vitafoods isto lansirana. Dakle, negdje do 4. mjeseca planiramo da će to biti gotov proizvod i gotov softver, jer će se zapravo najveća razlika će biti u samom softveru koji će biti nešto prilagođeno onda profesionalcima. I ja mislim da smo došli do kraja ove priče. Ne znam jesam imam šta zaboravio reći, ali zato me sad možete pitati ako imate kakvih pitanja ili ne znam, hoćete nešto pohvaliti, popljuvati, kako god. Pa ovaj konkretno projekt u Imagu, dakle kod nas kao reklamne agencije, na neki način sasvim klimu promijenio i jako smo se otvorili upravo prema ovako nekakvim inovacijama. Tako da ako slučajno neko i od vas ima kakav prijedlog ili smatra da ima možda nekakvu zgodnu ideju, vrlo rado ćemo ga saslušati, vrlo rado ćemo napraviti nekakav dogovor da svi budemo na kraju zadovoljni ali evo sad pripremamo i još nekih, ne možda ovako tehnološki sad ne znam zahtjevnih stvari, ali to mogu biti nekakve sitnice koje ne postoje, a zapravo imali itekako razloga postojati. Pa onda sad sve nekako više u tom smjeru razmišljamo. Činjenica je da je kriza, da posla i kad ima nije Bog zna kako ni plaćen i onda smo rekli pa zašto mi ne bismo bili malo više akcenti dali na to da smo sami sebi klijent. Radimo za svoje klijente, ok, plaćaju nas, plaćali su nas i bolje, to je istina. Nažalost, takva su vremena. Nije da nemamo posla, ali nekako nam se čini da ovaj smjer da zapravo sami sebi stvaramo posao je jako nam se svidio. Hvala. Igor Krapac, Netokracija. Zanima me, spomenuli ste neke probleme i neke kritike. Koje ste najčešće čuli za ovu metodu koju koristite? Što ljudi najčešće prigovaraju? Pa najčešće kažu samo to je pseudoznanost, to nema nikakve veze sa nema znanstvenu utemeljenost. Pri tome naravno se vrlo često niko od njih, odnosno tih koji su najgori napadači, nije pretjerano niti angažirao oko toga da bi uopće malo proučio samu metodologiju ili da bi se udubio u princip kako to radi, ali jednostavno znaju da to nije priznata metoda i onda onako a priori samo napadaju i po tome pljuju. Činjenica je da, kako sam rekao, to nije
znanstveno priznata i da medicina tu metodu, barem zapadna, ne koristi. Ne prizna čak ni akupunkturu, pa sad ako smatrate da nema ništa u akupunkturi, onda u elektroakupunkturi definitivno nema ništa, jer je to ono još podskup od akupunkture. Ali ja sam isto MIOC završio i fakultet praktično koji je više ovako znanstveni. Prema tome nisam tip koji bi se povodio za nekim možda stvarima koje baš nemaju nikakvu utemeljenost. Ovdje konkretno smo i sami o tome razmišljali, sami proučavali, sami sad uostalom imamo nekog iskustva i mi smo više nego zadovoljni zapravo sa rezultatima te metode. Tako da, ne znam, teško ćemo mi ove nevjernike preobratiti da postanu vjernici. S druge strane ima ih jako puno koji su jedva čekali takav proizvod koji nas hvale, koji kažu kako je to super, ali uvijek će treba biti jednih i drugih i nema nekakvog naročitog razloga zašto pljuju, jednostavno nije priznato i kako to možete prodavati. To je uglavnom komentar. Izvolite se. Htio sam pitati u vezi budžeta, to je troškova po nekim drugim kategorijama, a ovo kako ste rekli da ste došli u minusu, onda znači da je preko $200,000. Daleko preko $200,000. Mi smo zaradili još nešto i prodajom distributerima. Nije ovo sada tu sva cifra koju smo mi do sad zaradili. Nažalost, naše satnice u reklamnoj agenciji nisu male. Mi kad ih svedemo na one koliko su nam zbilja, dakle da nemamo tu, nije satnica ona koja ide prema klijentima, nego satnica interna, dakle ono koliko su nam stvarno troškovi. I kad zbrojimo svoje sate, dakle pomnožimo sate sa cijenom sata svakog od ljudi koji je bio uključen, a nekakvih je 14 ljudi, ako se ne varam, smo naveli u nekoj od prezentacija, konkretno iz agencije bilo, dakle, ali radi se o gotovo 2 godine, onda se dođe do cifri od nekoliko milijuna kuna, da pače, sad smo već vjerojatno i preko 5-6 milijuna kuna, nismo od ljeta zbrajali, ali vrlo vjerojatno je negdje tu. Kad dodamo tu još sve troškove materijalne koje smo uložili u samu proizvodnju, dakle od izrade alata, koji isto nisu mala stavka, sve su to 100.000 kuna dakle, za alate, plus onda smo sad napravili još 10.000 samih proizvoda koje isto možemo smatrati da je investicija, jer tih 10.000 proizvoda nas isto koštalo koji 1.000.000 kuna, tako da smo daleko sa tih 200.000 plus još nešto, nekoliko hiljada koje smo eventualno prodali distributerima, još smo uvijek dosta ispod nule, ali svejedno ne bismo prodali projekt, tako da računamo da će nam se to vratiti. Koliko je razvoj aplikacije dolazio? Pa razvoj aplikacije, evo vidite, tu smo se naplaćali, zapravo evo možemo reći da sad 3. put radimo aplikaciju gotovo iz početka. Prvo smo našli jednu kompaniju, pa smo njoj platili, recimo da je to bio negdje red veličina samo za iOS varijantu, govorim jer smo u početku počeli to s tom konkretno firmom samo za iOS, mislim da je bilo nekakvih 150.000 kuna. Šmeti Irena eventualno ispravi. Mislim da je tu negdje. Nakon nekog vremena smo ustanovili da nam to jednostavno preteško ide i da oni jednostavno to ili neće ili ne mogu ili ne znam u čem je stvar i odlučili smo se. Mi smo možda bili malo prezahtjevni, da, jer navikli smo šta nama rade klijenti, pa onda kad smo se mi dočepali, onda su nagrabusili. No, uglavnom smo s njima prestali surađivati. Kad smo to što smo do tada ostvarili, dali, odnosno imali, napravili, dali drugoj firmi koja nam je se toga primila, onda su rekli, a znate šta, ovo vam je u takvom stanju da je to sve bolje iz početka da idemo raditi. Onda smo krenuli iz početka. Pa je bilo još nekakvih 150.000, s tim da smo sad dogovorili čak i s Android verzijom tu negdje. Možda je sve skupa ispalo malo više, jer uvijek vam doda neki dodataka, mi zacrtamo je neku stvar, ali u tom nekakvom razvoju se sjetite nekih drugih stvari, pa to ispadne više. Tako da smo mi, evo sad,
negdje dogurali otprilike do kraja i sa ovom drugom firmom iz razloga što se ona zatvara. Eto, bili su toliko dobri da su na kraju zapravo premalo zarađivali, pa će morat sad oni zatvoriti svoj posao, a mi smo opet prepušteni, sad idemo na nekog trećeg i da nastavljamo dalje. Sad smo opet dogovorili sa trećima koji imaju nekakve veze sa ovom firmom, ali u svakom slučaju to je sad novi aranžman od opet nešto preko 120.000 kuna. Opet smo dogovorili evo za razvoj tih aplikacija, tako da ćemo pa vjerojatno negdje $500,000 samo na aplikacije potrošiti. Dosta vas se javlja, slobodno upadajte pa. Je to onda outsource dobro rješenje ili interni neki tim devova? Sad, mislili smo se da li da uzmemo nekakav, da osformimo nekakav tim, ali objektivno je to trenutno dosta skupo s obzirom na plaće programera. Ja ne znam, sad mi je krivo što se nisam više u tom smjeru orijentirao, jer kakve su im trenutno plaće, rado bi se mijenjao sa tim programerima, tako da nam se jednostavno baš i ne isplati imati ih u kući toliko koliko nam ih treba i na puno radno vrijeme. Čini mi se da možda bi se to i moglo na mjesec ili 2 dana, ali nakon toga ne znam onda šta bi s njima, pa nemamo nekakve računice. Ipak još uvijek se nismo odlučili u tom smjeru. Ako budemo jako dobro zarađivali od toga, vrlo vjerojatno ćemo se, pošto smo control freakovi, volimo sve imati u kući i pod kontrolom, onda ćemo se možda i na tu varijantu odlučiti, ali za sad nam je ipak nekako logičnije da to koristimo kao outsourcing vani. Ovako, mi smo se naravno odmah na početku jako dobro raspitali imamo li ikakvih osnova za nekakve patente ili nekakvu zaštitu, dakle u tom smislu. Ispostavilo se da nažalost ništa od toga nije, teško da ćemo dobiti nekakav patent, praktično nemoguće, pa smo onda i odustali od tog. Činjenica je da vam ove neke veće kuće idu na onaj patent pending bez obzira, makar znaju i često i sami da im neće biti ništa da im neće biti patenti priznati, ali kad vidite da negdje stoji patent pending na nekakvom Appleovom proizvodu, onda se malo drugačije ponašate nego recimo neka konkurencija, nego ukoliko toga nema. Oni si to mogu priuštiti. To se radi o zbilja stotinama tisuća recimo dolara ukoliko želite za cijeli svijet nekakve zaštite. Da, i nekoliko milijuna, zavisi sad sve šta hoćete. Mi smo na nekakve osnovne stvari sveli, pa je to bilo da bismo trebali platiti tako nekoliko stotina tisuća i onda bi to isto nam vrijedilo nekakvih par mjeseci dok oni zapravo ne skinu taj patent pending i dok vam kažu nije vrijedno patentiranja, odnosno nemate ništa što možete patentirati. Jer činjenica da je ovo metoda postoji, da mi ništa tu nismo izmislili. Možda je najoriginalnije taj zapravo biznis model u kojem se mi nakon prodaje uređaja zapravo bavimo komunikacijom preko tog istog uređaja sa potrošačima. Tako da jedino to. Izvolite. Slobodno, evo, ima nas puno, pa slamo se. Da. Pa podaci se kontinuirano skupljaju na naš server, ali mi još uvijek nismo taj server tako koncipirali da bismo mogli ne znam kako dobro te podatke analizirati. To nam je upravo sad u fazi. Dakle, da možemo puno bolje proučavati uopće kad se mjeri, koliko je upotreba tog našeg uređaja i slično. Do sad smo imamo, kažem, sve te podatke na serveru, ali nemamo nikakav interfejs s kojim bismo ih mogli jednostavno onak pretraživati i proučavati. Tako da to svakako imamo. Jedan od prvih zadataka zapravo na kojem sad radimo je upravo taj sređivanje servera da nam to bude dostupno. Pošto praktično još nismo ni počeli sa prodajom osim preko Indiegoga, što u principu i nije nekakva prodaja, to je više, to je crowdfunding, dakle
Iz tog razloga zapravo i nemamo puno odnosa sa našim potrošačima, osim tog što čujemo dakle, od naših bekera koliko nam oni javljaju nekakve svoja mišljenja i slično. Ima naravno dosta pozitivnih, imali smo nažalost i negativnih, upravo najviše zbog Android platforme i onog što sam vam spomenuo na početku, te nekompatibilnosti međusobno uređaja, svaki je drugačiji i onda ljudi kupe to kao očekuje sad će mu raditi, ušteka i onda ne radi. To nas je zbilja jako puno koštalo i u nekakvom čisto ugledu, odnosno narušili smo tu nekakvu vjerodostojnost, a i direktno u novcima jer su nam čak i neki distributeri koji kad su to shvatili onda rekli joj pa ne možemo i to tako onda prodavati. Nadam da će sad kad smo to uspjeli nešto ispraviti jer jesmo nekakva poboljšanja napravili tako da sad aplikacija svaki put uopće prepoznaje koji je telefon pa onda adaptira taj signal adekvatno telefonu, nekakvom modelu i slično. Tako da je sad nešto bolja situacija, ali još uvijek imamo telefona, nažalost i postojaće sigurno na kojima neće vjerojatno nikad raditi. Slobodno daj. Ne radimo sami, ne. Organizirali smo sa firmom koja nam je sad zadužena baš za proizvodnju. S njima imamo ugovor. Oni su nam praktično partneri. To je jedan gospodin s kojim smo i na razvoju samom radili i onda mu predložili da on organizira i proizvodnju, što je on pristao, pa je onda sad zapravo on proizvođač. Konkretno, od čega bi vam tu počeo? Uređaj se, odnosno sama metoda se, kako sam vam rekao, svodi na mjerenje električnog otpora. Vi, dakle, morate ustanoviti koliki je prvo taj nekakav referentni otpor vaše kože, dakle, jer vi možete imati suhe ruke ili ne znam, ili znojne ruke pa će vam taj otpor varirati, ali upravo iz tog razloga se prvo konstatira nekakav vaš srednji otpor, a tek onda mjeri otpor u tim točkama i njihov odnos je taj koji daje zapravo rezultat. No, uglavnom da skratim. Električni otpor taj uređaj treba mjeriti, kratko rečeno, električni otpor. Dakle, nije strašno kompliciran nekakav elektronički sklop u kojem možete izmodulirati audio signal da vam recimo frekvencija ovisi o otporu kojeg mjerite. Pa to je princip na kojeg smo dakle i mi bazirali ovaj svoj uređaj. On ovisno o otporu koji je mjeren proizvodi drugačiju frekvenciju impulsa i to iPhone prima i jednako tako onda analizira. To je to. Onda smo organizirali, pitali smo se ko može napraviti nam takvu pločicu, to nije ništa zahtjevno. Pločica, dakle, ta štampana mora stati u tu cijev koja je 18 mm ukupno dimenzije. 18 mm da bi stala baterija AA standardna unutra isto. Zbog toga je malo šira ta cijev, ali nije tako ni loše jer kad držite u ruci imate nekako osjećaj da je u principu dimenzije onih sondi koje se inače drže u ruci. Jer ako je nešto pretanko, onda možda nešto manja površina, manji kontakt. Dakle, nije bio niti tu u Hrvatskoj, nije nikakav problem naći nekoga ko će napraviti takvu štampanu pločicu. Ja sam čak šemu sam nacrtao kako bi to trebalo izgledati. Još su mi oni normalno neke stvari poštimali, sredili. Nakon toga smo krenuli u proizvodnju te pločice. Sami alat za plastiku, koja je praktično najzahtjevniji, jer iz jednog komada plastike je praktično cijeli napravljen uređaj. Vi na njega stavite unutra i bateriju, stavite pločicu i gurnete
i pritom još zalijepite tu cijev od inoksa. Ne znam ili idem u pravom smjeru, jeste me to pitali, ali ako hoćete nešto konkretnije, možemo i poslije da negdje imamo možda svih, možda im te stvari nisu. Pa naravno da na neki način smo bili svjesni da će takav neki uređaj se jednostavno moći i kopirati, da ga neko može početi proizvoditi. I da nije ove igre oko samog softvera. Računali smo, ok, možda će nas Kinezi početi kopirati za koju godinu ili možda i prije. Ali zapravo, šta nas briga? Prodavat će naš medij preko kojeg ćemo mi komunicirati sa ljudima, jer ne vjerujem da će raditi aplikaciju. Zašto bi se trudili oko aplikacije? Mogu možda raditi aplikaciju, ali to im onda još dosta gnjavaže zahtjeva. Ako naprave isti proizvod kao što je naš i ako ga prodaju, ok, po nižoj cijeni, mi ćemo izgubiti dio koji smo planirali dobiti od same prodaje uređaja. Ali kako smo na početku i rekli, to nam zapravo i nije uopće bio prvenstveni cilj. Da je bio samo to, ne bismo vjerojatno to nikad niti krenuli. Zapravo mislimo zarađivati od ove komunikacije između ovih koji dakle, koriste našu aplikaciju i proizvođača vitamina i općenito. Ako neko ima novaca, onda ti iz farmaceutske industrije imaju novaca, dakle proizvođači vitamina i minerala svakako su jedni koji su dobar klijent. Možda razmišljali o prenamjeni ili sličnom uređaju koji bi bio nešto kao univerzalni? Pa to je prilično jednostavno, isto bi bilo za napraviti, jer već ovaj bi se mogao koristiti praktično kao ometar, samo da ga stavite, da imamo aplikaciju za njega koja ne pokazuje tak koliko imate vitamina, nego da ima nekakvu skalu. Teoretski se tako mogao napraviti nekakav uređaj koji bi bio neki unimer koji može mjeriti ili napon i slično, ali takvih uređaja već ima zapravo dosta, pa mi se činilo da ćemo teško tu nešto napraviti. Slobodno, evo da... Ima li vidjeti certifikate za potrebite recimo za uvoz u SAD, FCC? Pa, pošto mi do sad još uvijek nismo uređaj koji je Bluetooth, odnosno bežična varijanta, ovaj ne treba nikakav FCC. To je intentional radiator, je kategorija za Bluetooth povezivanje. Pa Bluetooth ćemo imati. Ne, za Bluetooth varijantu ćemo definitivno morati FCC imati. Ovdje smo provjerili, ne trebamo. Za ovaj uređaj ne treba FCC. Mi imamo C oznaku, ali to je nešto šta je relativno, konkretno kod ovog našeg uređaja, bez nekakvog većeg problema zapravo se može tim zahtjevima udovoljiti. Tako da C oznaku imamo, ali FCC za Ameriku ćemo imati za Bluetooth varijantu, da. Imamo još ne znam, što se tiče tih nekakvih drugih, imamo RoHS, čisto jer ne koristimo nikakve te sad elemente tipa žive ili sličnoga u proizvodnji i to je sve ako se ne varam. Ne znam ili imamo još nešto, to je sve za sada. Evo, izvolite, evo, ne znam, sad vi ste prije ako se ne varam. Ja sam već pitao. Jeste, ok, izvolite. Da. Sada, zanima me šta je to bio ključ toga svega. Rekli ste da ste tlačili onoga tlačili. Da. Onog vlasnika. Da. Kako ste došli prvotno do njega, to me zanima. I drugo, da li je tome više pomoglo ono što ste sami rekli da ste pogurali proizvod od onih prvih $14,000 što ste dobili u prvom tjednu, a vi ste rekli da ste isplatili vjerojatno pola. Da li je to poguralo da dođe na prvo mjesto? Ne. Puno je drugih sigurno projekata daleko više zaradilo u tom tjednu nego što je tih naših 14, tako da po tome ne znam na kojem smo bili mjestu, to vjerojatno nismo niti među prvih 100. Dakle,
Ivis je cura koja nam je radila konkretno tu svu komunikaciju i takvog je karaktera jednostavno da ono, takvog karaktera se naime i treba biti uporna i kad se nečeg primi onda onak zivka preko maila, komunicira. Jednostavno je, ne znam na koji način, ali došla do kontakta. Mi smo u principu, prije nego što smo krenuli u taj u Indiegogo kampanju, došli do jedne slovenske firme koja se dedicirano bavi s time. Znači, bavi se radom na kampanjama koje su crowdfunding tipa. I mi smo u principu preko njih došli do slave, zato jer nama se sad možda čini, odnosno sad svima vama čini da Indiegogo koji je pozicioniran tamo u Americi, do njih je užasno teško doći, ali nije. Znači, baš radi toga smo i napomenuli u prezentaciji na jednom slajdu da kad radite crowdfunding kampanju treba se povezati s tom platformom, bila ona Indiegogo, bila ona Kickstarter. I vrlo jednostavno možete doći do tih ljudi koji tamo rade i onda nakon toga i do onih koji tamo zapravo jesu nekakvi decision makeri. Oni su nam savjetovali da kad recimo trećinu sredstava mi prikupimo, da će nas oni malo pogurati objavom na newsletteru. I točno su tako i napravili kad smo mi skupili tu nekakvu trećinu. Da, to što smo skupili, naravno, da, ne bi nas vjerojatno bili objavili da vide i oni da niko to ne kupuje, pa šta će oni trošiti onda mjesto u newsletteru, neće poanta je u tome da kod recimo Indiegoga crowd upravo je to što čini tvoj uspjeh ili neuspjeh. Znači, koliko ti radiš sa tim communityjem koji se nalazi tamo, tako je. Znači, ti cijelo vrijeme moraš gurati, pričati, komunicirati s njima kroz razne načine da pokažeš, ovaj moj proizvod vrijedi. Dakle, nismo samo mi bili ti koji smo gurali Vitastic, nego su i ljudi gurali nas. Kroz svaku objavu na Facebooku, na Twitteru, oni su retweetali jer su imali koristi neke od te, znači, od toga u principu ti cijelo vrijeme moraš raditi na tome da gradiš community. Dakle, neki proizvodi tamo na Indiegogu i na Kickstarter su toliko jaki da oni konstantno rade nove kampanje. Znači, launchali su jednu, na to imaju nešto drugo, launchaju sad opet na to drugo, imaju te ljude, milijune koji ih kasnije konstantno guraju. To je recimo ključ uspjeha na crowdfundingu. Imate vi još onda pitanja? Ili? Mislim sam pitati koja su vam ciljena tržišta, jer ono je bilo 14 milijardi u Americi, to je dosta logično, ali Amerika baš ne vjeruje u akupunkturu, onda je Kina recimo možda taj neki stočni dio. Pa Amerika je neizbježna. Amerika nam je san, koliko ćemo uspjeti ostvariti, nemam pojma, ali činjenica je da je tamo Eldorado. Ako uspijemo tamo nekako ući, koliko nas FDA, dakle američka Federal Drug Association ne zabrani ili tako nešto, onda nam tamo sigurno je najpotencijalnije tržište. Naravno da je ove neke zemlje poput, ne znam, Kine, odnosno Singapura, sad mislimo napraviti nekakav test u Singapuru, evo konkretno, jer je to relativno blisko tržište toj metodi, a potencijalno isto jako moćno platežno što se tiče, dakle, pa... Da. Dobro, zove se elektroakupunktura, ne znam, možda bi trebali zvati elektroakupresura, da. Da. Elektroakupunktura se zove metodologija, da. Mi u principu ne zabadamo igle, ne guramo, da. Ok, hvala, možeš jedan pljesak za kraj. Da, hvala. Nadam se da vam je bilo korisno i zabavno, a sad da vas nisam previše udavio. Da, i ako ima neko poslije pitanja, možete nas... Mjerenje je za ovim. Vrlo zainteresiran da razvijemo